Rada Parman Karjab Japan MEC Kimia Tum Lamchak Kachipi. Keroni Jenka Dak Tuar ke Nola Pentuar Ajam ke Biajok Semen ke Ponatrak Kachingkoy. BJP WAKDC Dunmai for Rensing Rohang Pen West Carbing Law Aradapan Korang to Kapajir. Kardom Nili Karbia Berta Tanbang Tare Chesong Teron non Bertang Ton Pen Arjekta. Non Hajong Soching Tenta constituency pen Kilike Hai Bang Pikachirong Pipila Pen Lumbajong constituency pen Kilike Hai Bang for Roton Teron Atum Rada Permansi Arjab Jibusi Aning Arlo Lamte Katyo Senel Aperanke Tumapan Tan Pachini. Soching Tenta constituency along Putot Kachirong Pipia Pansi Rada Tum Kilik Pahai Pontu. Alang Rada Parman Karja Pontu Jialam Kilikaning We Katyo Senel Aperanke Apan Tan Pachini. Menelak tu je nilipanan barat panan si paduklo je pini parti lo, ma BJP parti lo anak tu damat halo je government tu apa dia central ba state sampai BJP government sedalam tu metang area ba metang arong sampai waktu development pancimata ajok ini nilipanan alang tu mputan pula masuk peneli alang tu pan ninggak sama kantong peneli. Lumbajong constituency pen Kilike Hai Chinga Bangpu Roton Teron Alang Litak Carbing Long Kapaching Tour Akamsi Klempon Jipusi Aning Arong Alam Katnyu Senala Perang Kepen Kaching Kikachetan Ponahot Ningje Alang Li Kilike Hai Jok Rada Panta Kurang Tu Pajurpon Lumbajong Homostate Apuni Jetuke Ezon Ullekhojo Party BJP Dolor এইটো আপোনাৰ যিটো ইলেকশন আমাৰ নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত আপুনি বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী হৈ আহিছে বিজয়ী হৈছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুভৱ কেনেকুৱা নাই অনুভৱ এটোই লাগিছে যে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু সেই কাৰণে আজি মই বিপুল ভোটৰে জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এইটো ৰতন তেৰণৰ জয় নহয় এইটো বিজেপিৰ জয় লগতে ৰাইজৰ জয় গতিকে এই ইতিহাসিক যেটো জয় আমি এসডিসি সময় যেটো 22 তাৰিখে কিমানটা সিট পাইছিল তাতকে আমি অধিক মানে সিট জয়যুক্ত হম আৰু এই আখাৰে আগন্তুক দিনত ৰাইজে এটা ভাল সুস্থিৰ গভৰ্ণমেণ্ট পাব সেই আখাৰে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিম West Carbing Long District Keroni Police Station ang kang wo signifying kora plea arni ihum dang crane cement ke pona truck kachingkoy pusi Keroni pen kadni senala perangki biraning hipen birta nang pale wo signifying kora plea arni Keroni Police Station ang kang Guwahati pen West Carbing Long hawar jengka longan cement ke pon bomba truck kachingkoy katewara bang apan kadni senala perangki pen karju ponahot kachethandu na tengke tuwara jam ke bila pen tuwar ke heno ang tenalong motor so apan ke pega hotsi kachingkoy long pusi ningje pon motor home so ke bang bomba pan towar ajam ke piang tenan ke pabang bete ja phanta signal below seta ke bang bomba jong asap towar ke pek ja pan adim ke pek pensi chingkoy nang loputa ningje pon bang so truck cement ke wan loksi ton thong kebra pho ando an partat a truck pen ton phokep an doji pusi truck katewara bang ningje pon Bangso kaching koya log munit areng huke sopon awilen. Itu kaisa ahi pelai moi light dikaisu ei brake marana moi to mor load jage to brake maribo lagibo moi brake marisu olop kati pelai to direct ani pelai left side thumai go kor pra aisele maltu Guwahati pa ais gari kor jabo eito jengka jabo gari khonot ki ase cement ase kiman ton ase 35 ton 35 ton gari aru maltu loi kiman ton hobo 50 ton 50 ton gari number kiman 01DD9969 Bharatiya Janata Party West Carbing Long District Committee ay hinpen West Carbing Long District aradatum isi kachelar ang thek kachepaklang thek mate BJP Rachari asong atumapan ong duang hoy kipahay dunaputhak BJP asong pen Radatumapan kurang tu pajarpon. West Carbing Long aradatum kachelar mate porivorton along chedonun si ongdung award pen Bharatiya Janata Party candidate atumapan pahay dun aputhak BJP WAKDC dunmai pen Rensing Rohang pen Radatumapan kurang tu pipajarpon pusi birtalong.
Dilay Police Station ang kang nahor lang so AK Model Village along honte mimi aunaga dilung atum Nagaland adoya hoy ng kapsi carbing long hour aron repen long lane ang kechirai Japan home caps sa hep minang ke kaya birta perang kepen birta nang pali. Model Village arong arlo signifying kora pli arni anerlo porpai krehinira achitima formalom honte mimi aunaga atum bang plikep sa armu carbing long arlo ng lutsi home caps sa ahep minang kay choklo labang so por hodrong arlo Munit na videt si ongdong ahep mi chulo. Labang soy hem mi kechu ahot hormu hortar suri poket se ador mi chupon deadlo po si hem po tumpen perangkyang no nang chithandun. Eke Model Village akum kedo TN manen po abang chiring koyalong le kehon pi ahem po chukidar nang kithandun na tengke aunaga tum si meke kai Japan kevang puta perangke karjawut nang thandun. Amparta TN manen apan archulote aunaga tum kopi Komat atum si hem minang ke kaima ahok pedalam chini ponci puta nang thandun. Ini ke tum ke bang ben ke gari ke plung dulong na hadi. Au tum busi pulo ke lai petrol lai pensi ban si don hem me kala. Terus petrol lo? Lagi petrol lai ban si don kala plung dun to war beng anon plung dun. Okay. Sta meng ke pudun endelo sta gari pan ke theng dun rai lo. I20 barbang ning abe sta na so gari theng dun lo. Ang tum gypsy pen dawang bike pen dawang nang an bang lo. Masih ku pridun lo plung long de madawang lam. Suppose la tum tipo ni chini dala masih la mena kai du lo ni tum ta kana 12:30 solom long lo. Mi amuni tum dan ni pang thekun thek thade mande de. Au tum silang so pun ta chithan ho lo se. Ini hormu bang ke abi hesta me lating hem la pni alu ke hormu ke kom lang he. Holi phoko la me chudalo lan ma. Non ben batai thom lo me ke kai tang ta. Bang so hot honte meme aunaga tum hem minang ke kai loklo pu. Rong arada tum chini dun si rong arada tum chingrum pen minang ke kai tum apan arplung dun pen inut nang si mar arta in kora pho. Apan rong arada tum net dun si Dilay Police Station along Thonam Koklo. Birta Bangkelapan si Kang Ton Poniklo, Laig Bom Thak News Channel, Dumit Hak Me Current.